I tu je. Samo lijep nešto. Ovo se ne zna da vrati crveno lijevo. Dakle, evo mogu reći zapravo da sam relativno kasno otkrila da me zanima upravo PR. Nedavno sam završila fakultet, točnije novinarstvo i tokom studija sam već imala svojevrsnu praksu baš u novinarstvu, međutim kasnije sam se uključila u radu u jednoj udruzi, baš u tom dijelu kao PR. I tada sam shvatila zapravo da me PR više zanima nego novinarstvo. I eto, tu je krenula moja ljubav prema PR-u. Kod mene je to bilo drugačije, ja sam se krenuo zanimati za PR u srednjoj školi, jer smo to na predmetu spomenuli, onda sam malo krenuo istraživati o toj struci i shvatio da bi to moglo biti nešto za mene, jer prvo što mi je dolazilo kad sam googlao nešto uvijek bilo komunikacije, pričanje, govori. A ako piće bilo koliko me zna, često mi vela da previše pričam ili čak nepotrebno, pa sam mislila nekak ko unovčiti taj talent. Pa sam krenuo na PR i za sad nisam požalio taj odabir. Uvijek sam bio u mišljenju toga da su najbolji, zato najbolji uče od najboljih, pa sam odlučio doći u jednu od najboljih agencija i učiti od najboljih. Kada sam došla na razgovor vezano za moguću praksu ovdje u MC-u, mislim da ono što je bilo presudno i što me osvojilo je ta neka atmosfera koju sam zatekla. Dakle, to su sve vrlo mladi ljudi, energični ljudi, vidi se da se trude, a moram priznati da minus nije bio niti ovako lijepo uređen interijer i uredi. Znao sam da u PR-u više radi žena, da je ženski spol jači u ovoj struci. Mislim da smo na nekom predmetu spomenuli da neka statistika postoji da je više od 60% žena zaposleno u PR-u. A razlog zašto, iskreno ne znam, ali znam da smo opet na faksu isto spomenuli kao tezu da su žene bolji komunikatori od muškaraca, u kojem se ja baš ne bi složio, mislim da nije bitan spol, nego jednostavno osoba kao sama, ali možda je i to neka poveznica pa je više žena u PR-u. Pa da, evo, složit ću se u jednom dijelu sa kolegom. Da, mislim da je to nekako i opće poznato, barem su nama na fakultetu često spominjali da su žene puno brojčano jače u ovom poslu. Ali ja bi recimo rekla da su žene jači komunikatori, mislim bez uvrede kolege. Ništa osobno, ali mislim da su žene, istraživanja pokazuju da žene više pričaju, eto, to je nekakav podatak koji opet ide u prilog činjenici da su žene bolji komunikatori, pa eto, možda je to nekako presudno zašto ima više žena u poslu. I ne znam, možda žene su često šarmantnije, bolje u toj komunikaciji s ljudima, odnosima s ljudima, otvorenije su, pa eto, možda i to nekako presudno. U principu za sada još pomažem u različitim zadacima starijim kolegama, svaki dan je to nešto novo, nešto drugačije. Stariji kolege imaju jako puno posla, imaju vrlo zanimljiv i dinamičan posao i ja zaista kad dođem ujutro ne znam što će me taj dan dočekati, kakvi zadaci, ali do sad su svi bili relativno zanimljivi, neki više, neki manje, neki više tog bloga recimo. Ovaj dio mi se baš sviđa. Najviše volim, evo, kao što sam već spomenula ranije, prisustvovati sastancima i gledati kako se ta komunikacija s klijentima vrši, to mi se jako sviđa. Pa evo, ja sam malo duže sad već u toj agenciji, od prošle godine 7 mjeseca i ne mogu reći da postoji neka rutina. Znači ja znam da dolazim u 9 ujutro u IMC, prvo si popijem čaj i onda idem raditi neke određene zadatke, svaki dan je drugačiji, a i primjećujem lagano da s vremenom dobijam više povjerenja od kolega i šefice, pa tako i neke teže zadatke koje se nadam da s vremenom bude sve više i više i to je bilo to. Pa savjetovao kolegama koji se žele prijaviti u rad, to je za praksu u agenciji, da nek se prijave ako ih zanima PR, jer mislim da je, kao što je prije kolegica spomenula, agencija najbolje za naučiti se
svemu u PR-u, zato jer se svaki dan je neki drugi klijent, ne radi se stalno za istu stvar, stvarno mijenja se dinamično i mislim da je to najbolji način da se nauče sve metode vezane uz PR i da najbitnije mislim da je to da nema srama, dakle da uvijek pitaju ako treba nekome nešto pomoći i to, a ne da odrade svoj zadatak i sjede i čekaju da im bace u krilo neki novi zadatak. Mislim da nemam bolje opcije za naučiti posao od agencije, zato što se rade različite stvari u isto vrijeme, zato što je dinamično, zato što u agencijama radi veći broj ljudi i onda uvijek možete nekog drugog pitati za savjet, za pomoć, imate više ljudi od kojih možete naučiti posao. Tako da eto, moje preporuke su uvijek za naučiti posao, PR-ovca definitivno agencija.